basanze mu nzu uyu mukobwa w'umujura avuga yuko bamushutse ndetse atarasanzwe ari igisambo. Avuga yuko bamwurije igipangu bakamushyira mu nzu mo indani, yarangiza akagenda agapakurura ibintu byari biri mu nzu. Abaturage nibwo bumiwe baratungurwa, baravuga ati nibwo bwa mbere babonye umukobwa w'igisambo, umukobwa washiritse ubwoba, umukobwa ushobora kujya mu nzu akaba yakwiba, umukobwa ushobora gucukura inzu, umukobwa ushobora kugusanga mu nzu akaba yanakwivugana, ndavuga ko kwica akaba yanakurangiza, kubera ko igisambo kiza mu nzu iwawe gifite umupanga, gifite n'izindi ntwaro. Iyo ugifashe kiragutanga kikakwica kugira ngo utaza kugitanga bakagifunga. Abaturage rero bari mu gahinda n'amarira, bavuga yuko bano bakobwa bigize ibisambo, aka kanya no kwita bafungwa kugeza amagingo aya ngaya, bitewe nuko iyi ngeso ikuze yaba mbi. Igitsina gore mu kwiba, mu kujya gupfumura inzu, ni ibintu bisebetse cyane, ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu biteye ubwoba. Ibi byabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Masaka, nibwo uyu mukobwa uri mu kigero cy'imyaka isaga 20 abaho nibwo mbonye umujura w'umukobwa mubona mu itarikiye, abanje kurira akajya nsunika kugira ngo mbashe kugeramo hasi. niwe wakurije kugira ngo ugere mu gipangu? Yego, yansunitse nyine kugira ngo mbashe kugera mu gipangu. Yego, nawe arangije arurira. Uwo Patrick niwe wari ufite umuhoro, njye nta kintu nari mfite kuko nari ngiye guhiga dodo. ninde wacukuye? Patrick ni umujura rukushwa umwe wo mu rwego rwo hejuru. yuko aribwo bwa mbere babonye umukobwa w'igisambo, umukobwa upfumura inzu akinjira, umukobwa winjirana umupanga mu nzu akajya gusahura urugo. Uyu mukobwa agerageje no kugusanga mu nzu yagutanga akakwica kugira ngo utaza kumubona ukamutanga muri leta. Uyu mukobwa ngo yaje kwiba ari kumwe n'abandi bahungu babiri, gusa abahungu babiri baza kwirukanka baramusiga, dore ko uyu mukobwa acukuraga akinjira mu nzu agakuramo ibiri mu nzu ahereza aba bahungu babiri, abundi bahungu babiri bagatwara nawe agasohoka mu nzu bakahita bagenda. Abaturage bumiwe, abaturage bari mu gahinda, bavuga yuko nibwo bwa mbere babonye umukobwa wiba. Uyu mukobwa ari mu kigero cy'imyaka 20 y'amavuko, no mu karere ka Gasabo mu murenge wa Masaka. Yaje gufatwa rero ari muri botike mo imbere arimo yiba, ubwo yari yacukuye umwobo munini cyane wo kugira ngo acemo, ariko asobanura yuko bamwoheje, abo bahungu babiri aribo bamwoheje, ewe atarabigambiriye. Bigaragara yuko uyu mukobwa ari amatakira ngo yarasanzwe yiba, kubera ko umuntu nk'uyu nguyu ureba kuntu ameze, imipira ireba kuntu yashwanyutse, bivuze ngo umukobwa ahubwo aka kazi k'ubusambo akazobereyemo. Bamwe mu bagore bari hano bavuga yuko aribwo bwa mbere babonye umukobwa w'igisambo, kandi iyi ngeso ikuze yaba mbi. Buri igitsina gore ntabwo cyakakwiye kujya kwiba, ahubwo cyakakwiye gukora kigateza urugo imbere, cyangwa kigakora gishaka ejo hacyo hazaza heza cyane. Uyu mukobwa rero yaje gufatwa uno munsi ku itariki zisanga 21 z'ukwezi kwa 4 2026, nibwo yaje gufatwa. Rero uyu mukobwa yahise ajyanwa gutabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB, akurikiranweho gusahura inzu, kwiba no gucukura inzu, kwitwaza intwaro gakondo nk'umupanga. Uyu mukobwa yahise atabwa muri yombi. Ubwo abanyamakuru batandukanye bari bahari bakoze iyi nkuru, abenshi mwagiye mwumva ibintu bigiye bitandukanye, amakuru agiye atandukanye atariyo, ariko kugeza maginga ngaya uyu mukobwa bamujyanye ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB, bahita bamurekura kubera ko nta bimenyetso bifatika bari bafite bigaragaza yuko uyu mukobwa ari wari wabashije gutobora iyi nzu, kubera ko nta gikoresho na kimwe yari afite, ari umupanga ntabwo yari awufite, ndetse bivuze ngo bamufashe nta kintu na kimwe afite. Ndetse iyo nzu bari batarahiba, ariko gucukura byo bari bayicukuye, dore ko uyu mukobwa yabwiye ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko abahungu babiri bari kumwe aribo bacukuye iyi nzu, bakamwoshya bakamusesekamo. Bamusabye yuko abahungu babiri yabavuga amazina ndetse bagashakishwa, nibwo rero yabavuze amazina, bano bahungu barafatwa. Uyu mukobwa ahita arekurwa, bamusaba yuko bino bikorwa by'ubugizi bwa nabi by'ubusambo nibongera kubimusangamo bazamuhana bikomeye cyane, bimubere intangarugero. Bamwe mu baturage bakibona uyu mukobwa arekuwe bahise bavuga yuko inzu zabo zigiye gushira, bazipfumura, kubera ko n'amatungo basigaye bararana nayo abaturage kubera gutinya ibisambo byiba amatungo. Ngayo nguko rero aya niyo makuru yaratugezeho none ahangaha akomotse mu karere ka Gasabo mu murenge wa Masaka.